Evo ga, odlučila sam odgovoriti na pitanja koja su mi stigla na mail. Ne na sva, ali na neka. Sad da ne odgovaram svakom posebno, odlučila sam se izabrati najbolja pitanja. Dakle, Marija me pita. Pročitala sam da nije bilo struje jedne noći. Je li te bilo strah? Jedne noći nam je nestalo struje, a mi smo taman bili u sred snimanja, inspiracija, kreativnost, sve, a ono nema struje. Ja sam odlučila pronaći sve svijeće na otoku, u svjetioniku smo sve popalili. Na kraju je ispalo romantično i zabavno i možda čak i najbolje scene smo onda snimili. Evo ga, ide sljedeće pitanje. Kako si saznala za ovu lokaciju? Za ovu lokaciju je saznao moj režiser Igor Vignjević. On zna sve najbolje lokacije. Odlučio je da će me oteti i zaključati tamo 10 dana. I evo, nastao nam je najljepši spot do sada. Lucija pita ko je dečko i u spotu, kako si ga odabrala, poznaš ga od prije i hoćete još surađivati. Luciji se baš sviđa Dino. Pa dobro, sviđa se svima i meni se sviđa. Mislim da se uklopio super u moju pjesmu, u moj spot i da je odigrao jednu prilično zahtjevnu ulogu gdje je morao zapravo odglumiti onu zvijer u spotu, tako da sam ja na kraju ispala lavica. Gdje je snimljeno i zašto tamo? Kad se probudiš na svjetioniku, a sa svakog prozora ti puca pogled na more, mislim da je stvarno senzacionalna, čarobna lokacija i nismo više htjeli otići, ali evo, sve što je dobro kratko traje, pa i naše snimanje. Ako zna, možda se uskoro i vratimo tamo. Zašto pjevaš baš o lavu, a ne o tigru? Mislim, ipak je lav kralj. A možda je bilo nekih u prošlosti tigrova i tigrića, ali od sad sam se odlučila samo za lavove. Je li glumac iz spota tvoj dečko? Maja, ne, nije to moj dečko, ali vjerovatno se ne znam, pitat ću ga da li možemo objaviti neki broj telefona, pa. Sviđa mi se ritam i promjena sa ovom pjesmom, hoćeš li tako nastaviti nadalje? Nikola. I meni se sviđa ritam, meni se sviđa promjena i da, mislim da hoću. Mislim da je to zbog ove suradnje sa mojim kolegama autorima Fantastic Trio. I drago mi je da vam se sviđa jer baš sam dala cijelo srce ovu pjesmu. Zašto nisi ovu pjesmu napisala sama? Zašto? Zašto nisam? Nekad su tri glave pametnije od jedne. Je li te bilo strah spavati na svjetioniku? Pita Iva. Pa nije me bilo strah, kako bi me bilo strah? Više je bilo romantično nego zastrašujuće, ali moram priznati ima par legendi koje su nas možda i mogle zastrašiti, ali ne. Ipak sam ja lavica. Je li istina da si kuhala za vrijeme snimanja i zašto to niste stavili u spot? Pita Damjan. Da, istina je. Kuhala sam između scena i jednostavno proradio je moj master chef u meni. Nisam mogla gledati butlere kako se snalaze sa kuhinjom, presporo mi je to išlo, onda sam se ja malo ubacila. Režiser je odlučio da ćemo jedan poseban spot snimiti samo o kuhanju i hrani, senzualna varijanta kuhinje u mom izdanju. Jesi li napisala ovu pjesmu jer si se razočarala u ljubavi? Lana. To je teško pitanje, Lana, ali djelomično i da, ali u jednu ruku i ne, jer ja u ljubav uvijek vjerujem i uvijek joj se nadam i uvijek živim za nju. Da je bilo razočarenja, a šta mogu, bilo je nekih grešaka u prošlosti, krivih odluka i što ti ja znam, sve bi sad to možda i drugačije, ali šta je bilo, bilo je, kaže se, a sutra je novi dan. Super izgledaš, hoćeš li još koji spot snimati u fitnessu? Pita Sara. Da, mislim da se to odnosi na onaj spot Žigolo. Nećemo sad Žigolo je sad jedini spot u fitnessu, a možda snimimo nekakvu odbojku na pijesku ili ne znam. I evo ga zadnje pitanje. Hoćeš li na svjetioniku i ljetovati i kada? Baš me zanima zašto Žac to pita. Šaljem vam puse i vidimo se uskoro.